Orere thirikari cia matura cihotorete hari gutwarithia uthii wa na mbere thiini wa matura, motungata matire marakinyira muingi na njira iria yagiriire. Thiini wa kaunti ya Embu, onjoria thiini wa thoko ya ena tauni-ini ya Runyenjes no guthinika marathinika kumana na kiria moigite ni gutiganirio ni thirikari ya kaunti hoka ni kugacirithia motungata thoko-ini ino. Moigite ona thengia ya gukorwo makiriha igoti matikoretwo makiamukira motungata maria magiriire, kuona makoretwo magitangika kumana na wagi wa mai thoko-ini ino, unyihu wa cioro na ukunderu thiini wa thoko ino, undu uria umacungiriire amwe ao kuiga miturire yao hatikaini, kuona endia a miariro makoretwo makienderia nguo ciao mikura-ini wa barabara nene ya kuma Embu guthi Meru. Sasa ukiangalia kwa barabara kuna watu wametandika manguo huko, kuna wenye wametandika hata vitu kama nyanya, vitunguu bado kando ya barabara. Na ukiangalia gari inatoka pande za kutoka Meru ama inatoka pande ya Nairobi, ikipita tuseme imekosa mwelekeo, imepita kando ya barabara, inaweza fagilia watu wote na tupate ajali ya barabara. Riu onjoria ya ni morite thirikari guthondeka miaramano thoko-ini ino na handu mangigitia hindi iria mbura yaura, kuona makoragwo magikuira maburi hindi iria mbura yaura. They are supposed at least to build us some shelters whereby we are comfortable even when we are selling. Now that we even carry our umbrellas in the market. Soko ipanuke ili kila mtu awe na kiwanja yake mahali anaweza usia, kwa maana mahali tunausia ni chache. Wengi hawawezi hata kutosheka, wageni wakikuja mtu anakosa mahali pa kutandika. Oho wagi wa handu ha gute takataka ni thina ungi ugumire thoko-ini ino ya Runyenjes, undu uria ucungiriria andu guteaga takataka o haria makinyirira. Maya mothe magithiaga na mbere, onjoria yani mekuire ati kwaya gukorwo mbeca iria marutaga cia igoti cikoretwo cikingira mihuko-ini ya andu. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Muthoni wa Wangari.